Shibanta ban Rakhe ke jingdap khat lai Snem Jong ke Dorbar Shnong Nongbah ke Shnong Marshilong ke Marshilong ke lapan long ya ke jingilek kai football parlok hamadan yelek kai jong ke school Tili Lang Secondary School ke bedon ha ke Shnong Nongbah Marshilong ha Southwest KHASI Hills District ha kesni Palay. Ya ke jingilek kai football la play perda do Superintendent of Police Southwest KHASI Hills District uba GD Karwan lang lakhang perda no pat da u MLA kamau kerwat uba Reniting Lingdo Tongkar. Kaba punya kontribut lagi Shnong kanlong kajing sarong ni api kira Shnong Kaba punya say Dorbar dalam Jong hik kendiat na kaleng jongiro ini tahu kilat nanti kumbai basencara de kren lepahanga min sa persang banwat kilat nanti punya dan bentalang bat kene kajing angno jong ke Shnong.